zokuthi uSathane makafika azoshaya impilo yomzalwane athi ngimtholanga umzalwane kodwa laba because abanabungcwele abakho protected abashaye kalula uJobe ngekayenzi ngisho namhlatshelo ajwayele ukwenza mhlawumbe ukuthi akwazi uSathane makafika emzini kaJobe akwazi ukuba abasula abantwana bakhe ngemini eyi1 ukuthi wayengekakwazi nje lokwenza lokuphenduka ngoba bephenduka the following day kanti bona namhlanje baqale kusuthiko namhlanje uJobe ngisikhonzela uNkulunkulu abantwana bayayiphuzela bayayijabulela le abanandaba noNkulunkulu abanandaba nokuyesontweni bahlalela ama TV bahlalela ama Facebook basale Vegas manje uYob usetenteni unqusela abantwana bakhe Sathane bayakutholi uyothola lawo lapha endlini abangakholwayo because yona ngeke akuthole ngoba uvikelwe ubungcwele yaba isimo stand number 1 wayiphasa uJobe azange amthukuthike azange amshiya uThixo haleluya bakaphasa isimo stand number 1 kwaya kwisimo stand number 2 yangena enyameni lento ngoku wakhulu uJobe ekhulekela abantu aba-HIV positive baphile kodwa wasala yena positive amen wasala nendoda egulayo kodwa abanye abantu abakhulekela bayaphila kodwa ngeke indoda ayiphile yakhe inyameni yakhe kodwa makaqalekise uJobe wakhetha uqalekisa ilanga azalwa ngalo ndoda ethe emoyikayo uThixo zange imqalekise uThixo yakhetha uqalekisa ilanga anomfazi angazi noma waphila na wathi thuka noThixo ufelani manje qabene noThixo ngoba uSathane ufuna abantu bafe beqabene noThixo ubona kanjani uSathane ufuna abantu bafe beqabene noThixo uthatha intombazana innocent ayifundisa umjoli isonto ijoli praise ijola isuka imithi ethi ka say imithi athatha nesikhipha isisu abantu bangakuboni uzonqunywa enkonzweni ithi mayokhipha isisu vele uSathane afuna mayisale seyifela khona lapha abanye bafe besithi bayokhipha isisu wenzelana uSathane ukuthi yifa ukuthi kufe uThixo usamthukile uThixo usamqabele naye hayi wamjikela ngalo langa wathi siphanqandini somfazi ubulinde lokuhle kodwa uNkulunkulu akayazi mamelani bazalwane kule test akayibhalayo uJobe akushonga ukuthi uzothola ama answers ingaka ngayazi noba isetwe ngubani usola uThixo kanti into yenziwa nguSathane but uSathane afika empilweni kaJobe uvunyelwe nguNkulunkulu ufakazela lento ukuthola ishoyo yokuthi uNkulunkulu kwabakhe hayi kwabantu abakholwa kwabakhe akasivumeli isilingo esingaphezulu kwamandla akho ngamanye amagama lokuvivinywa kukaJobe kwavele kuqalwe nguNkulunkulu esuka uSathane evele sekamiye kuJobe wathi umqalile na ngoba wayemqalile uJobe wayazi ukuthi uJobe soza ngiphike zahamba lezi zingakholwa zafa nempahla zakhe zafa nabantwana bakhe bafa thank you Jesus kodwa ipass test hallelujah angazi namhlanje uthe uNkulunkulu ake ngikhulume ngale sengiyavala thank you Jesus yake hallelujah zikhona izinto ezikwehlelayo ukhona kodwa ngifuna ukutshela ukuthi is not because uqabene noNkulunkulu uNkulunkulu uzokwakhela ama muscles kodwa ngiyacela ungayiki kumkhono
into efana ukuthi uyenze ukubambelela kuphela kuze kudlule. Ngoba moya wayiyeka uNkulunkulu izodlula nawe lento odlula kuphi. Sale sobambelela. Yazi uhlale noma songasayazi ukuthi uve nomkhuleka usengathi awusafiki naphezulu. La. Because uNkulunkulu ujabula lokholwa. Kumuntu okholwayo ukuthi uNkulunkulu khona noba ipapa ingekho manje. Noma umshado ngingawuboni noma yiphilile ubungcwele intombi kodwa ngathi ne30 yabetha abengaboni nosuku lomshado. Kuza nje idakwa zizoyishelela nazo masifuna nje. Vele sihlale intombi. Afika uSathane athi 40 days 40 days yabetha. uNkulunkulu ujabuliswa lokho. Ingakuphatheke umjabuliso uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Ukholwa xa sekunjalo. Awukholwa xa kumnandi. Engikhuluma naye. uNkulunkulu ekhuluma nawe sane sobambelela. We are set up for the great thing. Ukuthatha la akubekela kodwa udlula la before ubekelwa. Cela umenge nyawo. Uma kusebusuku manje akusho ukuthi akuzusa Jobe. Usanami kahle la to pray. Yabonga. Akusho ukuthi akuzusa. Thana ngikucebise wena osawudlula ebusuku. Wena mhlawumbe nguJobe ngithanda ngikucebise. Ngicela ukucebisa. Before bakushumayeze bathi awubheke lapha espread uzodibana namanzi ukhona umuntu esiza naye. Thana ngikucebise. Impilo yakhe isebomnyameni. Ebusuku kuyalalwa. Ayikho umsebenzi onzwayo ebusuku. Ebusuku wenza njani bazalwane? Uthi Psalms 127 verse 2 verse 3 verse 2 uverse 2 uthi wakhona after sethi kulilizwe ukuvuka usebenza ujuluke udla ukudla kokubulaleka because uthanda uJehova uthandwa nguJehova uNkulunkulu elele uyamprovide. Ebusuku yenze njani lana? Yabona into emakwazi dawudala uzama ukuyilungisa ingasalungi. Kukhombisa ukuthi ayifanelanga ulungiswe nguwe. Uma iwe mayiwe, uma ichitheka ichitheke. Uthandazile kwanela. Wacela amanqado kwanela. Lala. Uthemba uJehova. Because uNkulunkulu uthokoziswa ngabantu abanjalo. Abamkholwayo ukuthi ukhona. Enungumvusi wabamkholwayo. Khona abantu namhlanje uNkulunkulu asebaqinisa. Sivale namehlo. Why? Into eyenza ukuthi amademoni noma satanist nawo konke nendlala ibe neaccess empilweni yakho sisono. Kodwa nophile ebungcweleni lezi zinto ezika Sathane aziba na access kuwe ekwehlelayo kusho ukuthi ivunywe kuJehova ekulinganisile eyazi ukuthi into enamandla phezulu kwayo ewakalila amandla nayo ngiyacela ukuthi uunderstand lokho banga bangikhuluma nawe ngathi ngakhuleka nawe futhi God must strengthen you. Uma sikaqinisile uNkulunkulu bese yoqinisa abanye nawe. Sathane beka sayafuna ukukulinda. Mhlawumbe ufuna ukuphuma nasemasontweni uye kulamasonto wamaprofita. UnguJobe wena. Uyazazi ukuthi awumonanga uThixo kodwa siyakwehlela. Kodwa umumonile uThixo cela uphenduke. Phakamisa isandla la ukhona nizokhuleka nawe. Mudinga umkhuleko namhlanje endaweni ngale ndaba elihlile kule ndawo. Can I pray with you? Nganje a refill of the Holy Spirit. Ufuna ukugcwaliswa kabanzi kabusha.